Mina igama lami nguSibusiso ngwakwaZulu. Mina ngumageba ke. Awumageba. Ya ekhaya kuseNatali. Oh, okay. Ngibhalelela kuJozi Bioskop, ngicela ingisize iJozi Bioskop. Ngibukile kakhulu so ngiyazi ukuthi basizile abantu abaningi. Into engikhala ngayo ngikhala ngothando. Sengifuna umuntu sisiwami. Sengibone kakhulu empilweni, ngifuna umuntu engizohlala naye phansi siqhubeke sakhe impilo. Manje sekuyisikhathi sokuthi umuntu ayephambili. Mase sinje sisike hayi. Mase sinje hayi. Nawe uyasibonela ukuthi hayi ni nice ngempela I don't wanna lie ke. Jo Mageba hasa hakile mamthembu ngoba itse ke ma. Oh na lama last umuntu wakho lona ngithi ma. Musune lama last umuntu wakho. Hayi yenza mzulu ke inkanti. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about when we crush yami. I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josibioskop.co.za. So guys, today we're going to inbox it like OCB to mail. I was making bonus since I kili ko varsity ko tweety, and obata this type of guy, mucho light nyana la hasi light ka tsela yo patabe sharp, paske ba yellow like mucho sharp o felo understand. A go batla motho se bang go batla eng go batla partner. So basically guys, e re ke tsamaya ke lo bona o se bitumelo go batla motho jwang ke tla go tlhalena. Yes baby. O se bitumelo le kae? Ke ya right wena njani? Oh nami ngiyaphila. Ke ya. Hey wena umzulwane? Okay, no problem here, Osbitumelo. So ke kopa botsa he ke kopa jotsa di viewers so hantlantle wa ngoletse Jozi Bioskop. Gore you know, just tell us Chomi man. Yo Chomi kunini ngo ayo abafana yo kunini badlala ngami manje sengifuna umuntu serious abe serious nje ngami angisengikhathalele into ukuphuma la ngene la ngiphume la ngene la yabo sengifuna umuntu vele manje vele boloko nje usingile vele ya bengisingile ngilanda unyaka wesithu manje labafana bebakwenzana umuhle kanje yo Chomi banendaba kanti abanandaba abayibona into enhle sisi ngisho nanoma babalwa mina mengiyini bawuyini mugele ngisho ngachina ngo blue ulight ube okusala nje nyeke baze bakubona so ke ake ngibuze ke makungayenzakala nje sisi wami ukuthi sifike lapha yana ungathandi lo yami utholakala ukuthi like ucetela usakade muthomo bona uhlwetsa we don't want you to be rude and stuff again not the type engiphathele yona you understand no anyeke ngibe rude angikho njalo ngizomtshela nje kahle ukuthi hayi ngijabula ukwazi kodwa hayi you are not my cup of tea. Oh yeah, I handle nkasini wele koko angeke nje ane no so yeah because of lena ke re hatse botla ba qala go bona for the very first time because of kutlwila re la matcha ska hane go batla motho serious a ke ga batla mshimane o dlalang ngikhathele ukudlala thathele ilabafana mina ngifuna umuntu othi mina angifuni isithembu angifuni basesithembini ngifuna umuntu wami yeah ngifuna kuba umuntu wakhe you wanna be focused eventually ko dibukeng tsa how why do you have your partner who build the future lapha yana yebo ufundela ukuba yini sis ngifundela ukuba uthisha oh really so you wanna teach the guy yane yebo ngizomfundisa and discipline and emela be umuntu othanda abantu ozithubile umuntu osharp onale impilo esharp wane enhle nje okay hayi sisi ufila kanjani guys ra ke na mona ne kwa butile no inbox itseng re tsamaya re lo bona ndota ya Osi ha re tsamaye he I'm joking wena Chomi ufila jwang ma yo kunokuthukanyana nje yo no nya understand nami yo bengizothuka ngathi kunzima hle umuntu maka kushela shela ufeel ukuthi uyamthanda kodwa nje lethuwo okay akulateleng lovers guys relatelang lovers okay right my sis okay nangu my brother le ka ya buti and now sithula go gata mayelo bounu ngiyaphila futhi wami kunjani ngiyaphila njani sisiwami bengisaje neki kopa fela sowi uchazisetse di viewers wena omanga and wabona wangole Jozi Bioskop nje fela mina igama lami nguSibusiso ngwakwaZulu. Mina ngumageba ke. Awumageba. Ya ekhaya kuseNatali. Okay. Ngibhalelela kuJozi Bioskop, ngicela ingisize iJozi Bioskop. Ngibukile kakhulu so ngiyazi ukuthi basizile abantu abaningi. Into engikhala ngayo ngikhala ngothando. Sengifuna umuntu sisiwami. Sengibone kakhulu empilweni ngifuna umuntu engizohlala naye phansi siqhubeke sakhe impilo. Manje sekuyisikhathi sokuthi umuntu ayephambili. Yabona ikusasa akusi into yokuthi iphelela manje sisiwami. Kunesikhathi la uhamba ubone khona ukuthi iminyaka iyahamba yabo. Ngiyacabanga ukuthi uyangithola. So manje kumele ucabange ezinye izinto
ezizokwenzeka in future. So bengicela nje iJozi Bioskop ngazi ukuthi ingangitholela umuntu engamthanda. Yawu phambi kwakho ngathi uyikhuluma nje ngendlela opposite. Now, awusiwena ke kopotso tsa abuti gore ke dingtho tso di batlang ha o le relationshiping. Yo mina angifuni umuntu onamanga but amanga ngiyawazonda. Ngifuna umuntu o serious manje ngikhathele ukudlala. Angifuna amanga and angifuni yenza into engiyenze kuwe. Cela ukwazi igama lakho Nkosazana. Oh mina nguBuitumelwa kaMbatha. Aw Mazulu, yo sorry Makeba. Makeba. Wena uma? NguZulu mina. uZulu yena uMakeba. Yeah. Kanjani? uZulu yena uMakeba? Mina nguZulu. Ngumbatha mina. Oh wena umbatha awusi. Isithakazelo uMageba kimi. Oh. Kuye isithakazelo umbatha. Awu Makeba nombatha. Nkosazana kuyintokozo ukubona. Ngiyajabula nami ukwazi. Oh okay ke mtshela ukuthi wena hle ha o le relationshiping ke dingtho tso di ratang le tso sa di rateng akere ahla tsibe no ithi ngikhuluma iZulu ke bengisacela nje bhuti wami umtshela usisi ukuthi wena maku relationship eziphi izinto ozithandayo ngomuntu wesifazane. Eyokuqala nje baleke kakhulu ngiyathanda. Sorry ntwana sisi. Asikisi kancane sisi ngiyathanda Nkosazana ukuhlonishwa. I-respect. Yeah, ngiyayithanda kakhulu and then ebalekile futhi ukuprioritize ku relationship ukwazi ukuthi unomuntu nanoma yipi isinyathelo sithathayo but ube nalento yokuthi umuntu wami umbeke esikhaleni noma abe umuntu akekho eduze kwakho but ube nalento yokuthi yeah nginomuntu mina. Uthanda i-attention. Yes. Mawuthandana. Yebo ne-respect. Respect kahle kahle ehamba phambili. Respect nje siyona nje Yeah, type. i-red flag. I-red flag. Sisi wonso mamesi abuta Ngimuzwa kahle. Makeba re yena mosadi a senang hlompha. Akamfuni. Jalo wena o batlang motho wa monna he. Boyfriend eng ha utlwana le yona usi. Mina ngifuna i-protection. Onginakekela ngithi ngibona ukuthi njani. Yeah, mina maintain this. Uyambona ukuthi njani ngithi Ngithi Makeba. ngibona ukuthi njani. Ngiyacabanga ukuthi Oh lokho wena ufuna i-protection sisi. Yeah, mina ngiprotect. And ngicela ukuthi nje ungangidelelisi ngabantu. Awuthandi nje ukudelela. Indoda ehamba ishela la. Hamba awuna mngani wentombazana ngithi. anginabangani bamantombazana. Enye into futhi engayimenshina kuwe. Ngiyacabanga ukuthi njengoba silokhu isikhuluma ngathi izinto ngathi ziyahlangana sisiwami. Mayethi akabathanda abangani bamantombazane nama ngibathanda abangani babafana kuwe. Awunabo sisi akhe. Anginabo uzoba umngani wami wena. Awu lona sikhetha ngithathe jwalo. Ama male breast, breast or best. Ama male breast. Ama male breast. Ama male breast. Angiwathembi futhi angiwathembi. Awathembani? Yeah. Kahle kahle wena vela hawuna mitswalle yabashimana ne? Awunabo vela ni? Nawe amantombazana asifuni ukuthi maseni ku relationship nibhalele futhi Jozi Bioskop nithi sicela nje nisincede ngoba sokuyabhetha futhi. Akere la le jwetsa batho ene le shabile kaofela re le shabeletse hore lona haona chomi yabashimani le wena haona abangani bamantombazana akhe. Okay ga kunandaba ke so ke tsona ntho tse o di batlang tse o sa di rating dintho o itse ha o batle motho a o tellise ka basadi ba bang akere wena o itse o rata ngwanyana ba respect. Nendoda latshwaleni angifuni. No kahle angihamba ama tavern kodwa kuyenzeka njengomuntu uphuze yabona. Yeah, but ukuhlala endlini because mina ke njengoba ngize ngabhalela la vele bese ngingedwa ngithemba ukuthi ngizoze ngimthola umuntu. So umuntu othanda ukuhlalela phansi azimamela adlala umusic ayiphuzele futhi anginabo abangani abaningi loyo naloyo mayefika ngiphuze nje lapho 2 beers a day ku right noma ngaphuzanga the whole week. Sisi or maybe ufuna phuze nawe 2 beers. Hayi. Akaphuze nabangani bakhe nedangalala ebhiyini. Oh habatlu singabonda ngaleso sikhathi leso siphuze. Ngafuna ukuthi uze ntathakusa. Kushuthi wena mawuye ku groove awubuye ekseni but wami ubuya ngo10. Nginama ngo10. Ngo9 kuseku late kakhulu. Kwayigroove angithandi mina. Wasisa ngathi uthola itype yakho ngoba kwayigroove akayithandi. Sizokhalisa ingoma endlini ungawa. Niphuze nithi C2 yeah. Brutal kanje. Futhi Henneken. Henneken uyazi ngiyadlala. So halina di questions elitseletseng ka tsona mara go mo botsa o batla o tseba mo ka yena o wa betcha maybe bana ke tseba banyana go batla o tseba gore like wa bona ore 50-50 ka ke tsebe 50-90-70 go tsa halang ga le relationship.
Ngicela ngiphindela nje sisi wami kancane nje ngibuye ngasizwa. Ngiyaxolisa bhuti wami. Bese ngibuza nje kusisi ngoba ngiyazi nje abantu besimama abaningi bayathanda nje ukuthi bake ba-treat-we good, you understand. So bengibuza nje kusisi ukuthi akathandi na ukubhetshelwa, maybe akafuni ukukubuza eminye imibuzo nani nani, like I was asking her that. Ukuthi angakuhluphi mase relationship iphambili. You understand? Akuhluphi akutshele ngeyimali kodwa uthola ukuthi wena you are not that type of a guy. You understand? So yeah. Hayi ngithi mele athenge into zokugeza, ngiyageza ngithi ngintombazana. Eh. Yeah, mele toiletries nyana, inhlokonyana. Yeah. Hayi ukuthi ngifuna imali yakhe, mara mele anginakekele yabo. Yeah. Yeah. Kahle vele umsebenzi wendoda sisi wami. Konke lokho yabona mawusukhulile usumatured yonke into uyayithatha uyibhekisise ubheke nje umuntu omdala mawusufuna ukuya phambili. Vele mawuyindoda mele umnakekele umuntu wakhe angithi. Mele ube responsible. Yes, because that's amanye ama reason ukuthi umuntu agcina yokujolela ahamba yengaphandle because wena awumeet ama requirements wakhe. But ke njengomuntu ke o responsible yonke into noma ungakhoni but niyakhona ukuthi nibonisane nomuntu wakhe izinto ezinjalo. Awukabuti ngiyathemba ukuthi jwale sisithi ngibuze wena ke how ka etsa hore abuti if uhlelwa ke dintho uyathola ukuthi washotelwa tšhelete o palama eng ungayithatha nje ya R100 nje muphi? Yeah, ngamnikeza ngimgibeza ngithi maybe uzobadinga leyo nto leyo ukuthi nje ahamba emsebenzini. Yeah. And nama ngithi uzoba nginakekela. Yeah. Yeah, mele sincedane. Wena naye. Yeah, mina naye mele sincedane. Okay, abuti ke yana hore le yena girlfriend o itshweng wa sebakeng uyavuma naye ukuthi mawuqapekile uzokunceda ni. So awushaka ke kopotle le side ke bua le wena. Ngiyeza bhuti wami. So okay, e re ke botse wena chomi ne. Re tlile ke dio kae ra tla ko yena wa bona hore ke kae yellow bone bona vele ka lo uyakutshela ukuthi yena uthanda respect and wa o jwetsa hore yena ha no tlwella girlfriend ya ha utlwana le wona e sokole se ka ba le body cosmetics se ka ba o tla try o bona le motho o feelang o ka build up future mo ratile. Lalela. Perfect match. Perfect match chomi. Ziyahambelana chomi. Umageba wami. Ngicela manje shada ungakhohlwa ukungibiza emshadweni ngiza ku-MCela yezo. i-MC And ngiyakwazi nokucula ne. Oh okay Ngizokuculela chomi. Ngibiza wena. Akunankinga ne. Okay, I'm so glad then he. Jole abuti hena ne re bua le OC ke mona re buile se kana le yena go ngoletseng ga motholla wena o re vele OC o thola like o bona o le type we type yakhe nje kahle kahle usisi ukuthandile nje ya ukuthandile umbona nje la loka momothele ke kanje asmile beka ngakhona nokuzibamba mangimbuze site nje ukuthandile nje yena Nkosi yami athi nobuhlophe bakho nje bumgijimisa igazi Hayi siyabonga. Siyabonga kakhulu bengazi ukuthi lelo suku lizogcina lifika ngempela ngimthole ozoba uthandiweyo wami. Ngiyayibonga. Thandiwe. Igama lami elihle. Oh Nkosi yami ke libitso la bo hadingane so lithandiwe ngicela nimbizeni kanjalo Nkosi yami ngoba umthande nge-first day kuwena uyicrush yami. So guys lebata ke bekele tsetsa atumela no guys blue kahle kahle ne. Yes. No mendleleni yethu sisangisakhona nokwenza noma yini. Oza kumi. Hawu lovers Nkosi yami. Nami ngino lovers guys akunankinga. Yeah. Mase sinje sisike hayi. Mase sinje hayi. Nawe uyasibonela ukuthi hayi ni nice ngempela I don't wanna lie ke. I don't wanna lie. Seku PM perfect match. So we perfect match Nje. Kahle kahle. So guys ukhaki made yakho nje ukubonisa amajidi ukuthi hayi lo wami manje phela babhekile. Yes. How bathu nona. Yes. Yes, nice one. Jo makeba hasa hakile mamthembo gore ba itse ke ma. Oh na la last umuntu wakho lona ngithi ma. Musune la last umuntu wakho. Ayenza mzulu ke inkanti. Oh nice one. Yes, imama nje mele vele uone kanje. Thina amantombazana am I lying? Siyayithanda attention ane. Uyathanda nje ukuthi umuntu wakho akabonise ngawe. Yes. Uproud kabi yabona mngabuze kanjani emacamereni ujabule wajabula. So guys wayisikinga ne ntho tlo yetsang for abutile OC what's baking guys I don't know ane but nje ke ntho tlo etsalang ke tlo lisa ko nthong rona le Jozi Bioskop ane ko honeymooning wa tseba halo re etswa ke batho ba nyetseng and stuff but luna ke ya wena we crash mane just for 2 weeks guys Jozi Bioskop tlo le patalla le tsweng I don't know whether you know
ya le tsweng je then le tla re jwetsa di-feedback ho bile jwang but guys o tla bo sena di-camera ha ba tswile ba understand re ka se ba shooting tse ba le di-honeymooning tse entse eng no re tlo le sponsora fela guys okay Siyabonga kakhulu. yes Siyabonga kakhulu. and lapho uzabe umbambe kahle and sisuthi ne-bikini please kahle ne le crop top kana lava ne ke ntho tse di sharp so guys basically he le iponetse rona re le Jozi Bioskop re tlo ntshetsang abuti le OC something hore ba tswe ba ke ba lo enjoy ba ke ba etse eng as like the couple you know honeymoon thing for them yes re tla utlwa re bona ba reng but guys ho tla ba ho sna di camera I'm still repeating ho tla bo sna di camera tse tlo kenyang whatsoever tla beng etsahala mo so basically guys le wena if mo o file ka rona le crush kapa o file ka rona o batla type o ska le bala hore inbox ko jozibioskop.co.za and what's baking guys ke a le rata I will see you in the next episode yes baby